Idedane pemirsa, Kerama Bali memekas sanedahat uang yang titian. Para semeton lanang wadu sane pisingihin titiang. Para mahasiswa sane kusumayang titiang. Taler alit-alit para murid sarang sami sane tresna sihin titiang. Saya waktu dahating garjita mana titiang. Presiden malih muali ring channel YouTube ini pepelajaran bahasa miwah sastra Bali. Sedurung lantur lugarayang titiang ngaturang puja pengastuti melarapan pengastung kare Om Swastiastu. Pengabdin titiang mogi-mogi hide sangyang widiwasa setata asung ngicenin warenugraha ring iraga sarang sami mawinan kena rahayu presiden ngemargiang sua gina duwi suang-suang manut sua dharma duwi taler sane wenten ring jagat pade. Idedane sane dahat uang yang titiang wenten semeton sane ngaptiang titiang mangde nanan nyinahang dewek ngaturang nguningayang indik napi sane kebaus autobiografi mangde sarang sami semeton para pemirsa nguwikanin sapesira jatin nyane dewek titiang. Idedane yening Kerama Bali ngatur ningayang utawi wedar indik kewentenan angan nyane memperkenalkan diri nyinahang anggo nganggen basa Bali mejanten kepatut nganggen basa Bali alusor ngasorang raga ring sang sareng akeh pinaka audiens sane miar sayang pinaka imo titiang nyinahan dewek kadiasa puniki. Idedane sareng sami sane dahat uang yang titiang mewaste inyoman suwije titiang mas do warse siu 963 ring Banjar Selat Desa Sobangan Kecamatan Mengui Kabupaten Badung. Nggih titiang menyamo sareng akeh pisan sareng adase nggih mangkin kantun sia diri riantuk belin titiang sane madenan kantun alit kocap sampun padem titiang nenten uning ring ragani. Titiang nomor 3 titiang menyamo lanang utawi muani sareng nenam raris istrin nyane te 3. Antos sapunika dedane duk titiang sekolah ring sekolah dasar SD Negeri Sobangan. Titiang mesamilan ngadol es lilin ngawit kelas 4 rauh ring kelas 6 SD. Raris ngelanturang titiang ring SMP Negeri Belah Kiyuh. Sane mangkin muaste SMP Negeri 1 Abian Semal. Ngawit warse siu 974 rauh ring siu 977. Rianto dok punika dari kalau titiang kelas 1 kelas kalih masuk siang semengannya nih titiang ngelanturang medagang es roti ring SD Ayunan Kecau Belayu ring Sobangan sapunika. Raris tamat SMP dedane rianto titiang berderbi reramu nenten midep di jo patut nyekolahang piana titiang keajak oleh Bapak Dokter Made Brati Arte sane sampun mangkin newate titiang pinaka pengewantun dane selami petang warse ring Lumintang Denpasar. Titiang daweg punika wantah milihin sekolah SPG TP 45 Denpasar. Warse siu 900 ulung dasesiki titiang tamat SPG. Boleh titiang honor dadas guru SD ring SD 1 Seblange Abian Timul
titiang negakin sepeda dayung saking Lumintang ke Abian Timbul sawetara wenten 3 bulan kewanten. Duaning dok punika sorennya nih titiang kepenikayang kuliah malih oleh Bapak Dokter titiang kuliah ring D1 Pariwisata Unod. Wenten ton titiang bukaan pegawai negeri drika ring Unod titiang lamar nganggen ijazah SMP. Lulus titiang CPNS warse siu 900 ulung dasekali golongan 1B. Boleh gaji dawang punika 15.615 tali 3 ngata rupiah. Busan titiang dados guru SD rianduk sampun patut mekarya ring Fakultas Hukum Unod. Duaning ijazah SPG titiang enten dados anggen ngambil titiang kuliah S1 ring prodi Basa Miwah Sastra Bali Fakultas Sastra Universitas Udayana. Warsa siu 986 sampun titiang tamat S1 boleh gelar DRS ring prodi Basa Bali antuk punika presida titiang mesamilan ngonor mewali ke SPG TP 45 ring semia TP 45 sapunika inggih. Rare sidadane riantuk titiang meled pisan dados dosen dawa punika kantun dados pustakawan mawinan boleh titiang kuliah D2 perpustakaan ring UT boleh gelar dalam ke AMA mawinan wastan titiang DRS Inyoman Swija AMA. Nah mula dados dosen warsa kalih tali malih titiang ngambil kuliah program S2 prodi magister wacana sastra ring Universitas Udayana tamat warsa kalih tali 3 boleh titiang gelar M.Hum Magister Humaniora nanging durung meresidayang pindah kesah ke dosen. Antuk punika idodane titiang ngayu bagya Bapak Made Swarte sane mangkin rektor ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ngajakin mangdo titiang nyarengin dane kuliah program doktor ring Unod warsa kalih tali 4 ngambil prodi kajian wacana naratif dalam Unod. Dok punika raris dani ngajak titiang ke IKIP PGRI Bali. Kepicer raris galah oleh almarhum Bapak Redo Gunawan daler Bapak Gusti Artanegara kepicer titiang pindah raris kesah saking pustakawan Unod ke dosen Kopertis Wilayah 8 DPK IKIP PGRI Bali ngawit warsa kalih tali 5 itu tadi rauh mangkin titiang nasajengan ring IKIP PGRI Bali sane mangkin mewasta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Idodane sanedahan wang yang titiang duaning swece idet sesuwunan tamat titiang promosi doktor boleh gelar doktor mawinan titiang dados Doktor DRS Inyoman Swija M.Hum AMA. Nararis cerita yang titiang malih duaning titiang kadung sampun seneng ring pepelajaran basa Bali ngawit warsa kalih tali rauh ring kalih tali dasa titiang taler ngonor dados guru honor basa Bali ring SMA Negeri 7 Denpasar. Malarapan punika raris titiang taler nyurat buku paket pelajaran bahasa Bali SMA Widyasari ngawit warsa kalih tali rauh mangkin bukun titiang akeh manggen ring SMA SMK keterbitan oleh penerbit Sri Rama Miwah Yudhistira. Nglantur teler titiang nyurat buku SD Mustika Sari. Yen Karangasem mangkin akeh nganggen bukun titiang ring Tabanan ring teler ring Genahe Tiosan keterbitan oleh Sri Rama dalar titiang menerbit buku SD keterbitan oleh Yudhistira. Selanturnya nih dedane ngawit warsa kalih tali Plekutus sana lintang titiang talar nyurat buku SMP Wacika Sari
keterbitan oleh penerbit Erlangga. Rauh mangkin kantun manggen ring Jebang Jagat Bali. Sejaba punika dedane ring toko buku dalar mekudang-kudang sesuratan titiang sampun wenten pukulan pidarto basa Bali mau pidarto basa Bali halus sampun mencetak ping kalih dase asiu kelas mangkin kantun kidek nggih. Duaning buku punika medaging bebawasan pewiwahan adat Bali. Dalam titiang nulis buku ejaan Bali Latin, pasang aksara Bali, tata titi mebos Bali, sari wacana medaging sembramocana miwah darmocana basa Bali, dalar kumpulan satwa Bali, raris kamus angah angguh kuruna Bali Indonesia Bali, dalar melesiki kajian pendidikan karakter ring satwa Bali. Sejaba punika titiang nanan menang ring hibah penelitian nasional boleh dana setiman yuta, 50 yuta, 100 selai yuta, 113 yuta, 115 yuta itu dani. Nah, prestasi puncak titiang sana angin titiang gargita ring mana warse kali tali solas. Saking iki PGRI ngusulang titiang ke Pertis wilayah 8 pinaka dosen berprestasi, titiang menang juara 1 mewilayahi Bali, NTB, NTT. Kantos ke Jakarta kekirim bendal titiangnya ring Jakarta masuk 15 besar, boleh ranking 5 ring Jakarta. Boleh ke Jakarta warse kali tali solas. Boleh nanan nyarengin apel bendera ring 17 Agustus kali tali solas, boleh salaman sarang Bapak SBY. Dari semakin idedane titiang kantun nyarengin ring iki PGRI Bali makin muaste Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mogi-mogi ngelantur preside kantos yusa 16 warse sada jagirao mogi-mogi taler ide sesuunan seweca mangga titiang preside ngemulihan gelar profesor guru besar nggih. Dari sederhana ini kewentenan kulawargan titiang titiang medebe pianak ketiga sane nomor siki tamat S2 sampun dados penyuluh basa Bali Niluh Ayu Eka Suari SPD MPD. Sane nomor kalih nimade Dwi Wulandari SAG MAG dados guru ring SMK PGRI 5 Denpasar. Raris Ninyoman Ari Suryati SPD wau tamat ring UHN Denpasar. Nah, raris pianak titiang Bali Hasiki Ketut Darmo Sentana mangkin wau kelas 1 SD. Inge itu dane sarang sami sane dahat uang yang titiang kadiasa punika titiang presiden nguning anyang indek kurikulum vitae nggih utawi riwayat urip titiang saking alit rauh mungkin. Mugi-mugi napi sane uning ayang titiang senistane presiden ngowowohin koso basa utawi kosakata basa Bali sane jagi sering manggen rikalaning matur-atur mebasa Bali ring sang sareng akeh. Nunas ampura handuk kekirangan atur titiang matur suksema matur ring uratian idedane. Mogi-mogi kena rahajeng sareng sami puputang titiang anduk paramo santi. Om Santi 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 Om.